Panay News, in its 43 years of excellence, owes its success to the public for its support as the Western Visayas leading newspaper remains #1 in their hearts. In the relentless pursuit of public service inside and outside the newsroom walls, Panay News and Danielle G. Fajardo Foundation Inc, in partnership with the Iloilo provincial government's Project Buligay, brought to a chosen community a range of medical services. This year, at least 500 residents of Barangay Pagsangaan availed of a free general checkup with medicines, massages, haircuts, circumcisions, and dental extraction and cleaning services. For a general checkup, no less than 150 patients were catered to by volunteer medical professionals. For circumcision, 80, for dental services, 80, for haircuts, 70, and for massage, 60. Each beneficiary also took home hefty gift packs containing groceries and basic sanitary needs. Panay News, no, alin sa muna, amon nga corporate social responsibility, no. Nagatinguhaan kami, kaupod ang atong mga partners, nga every anniversary sa Panay News, makahatag kami servisyo, no. Ilabi na rin sa pumuluyo sa papiya, kung sa diin, no, natubod ang kanta ng Panay News dyan sa barangay Maliaw, Papiya, no. So yearly, kakanta kita sa haircut, free haircut, no? Sponsored of course ang ating mga military kay Jim's Barbershop. May mga massage, no? May picaset oil, araman. Ang free check-up and medical, libre tuli, tag dental, no? So hindi lang ang muna, no? Every December, ang foundation, no? Gift giving man sa tanan nga daycare center Ridya sa Panwasang Papiya, no? So at least, no, give back to the community, ang mga naman nga kausa. Hindi lang sa report o kung pag-inform, no, pag-educate, alin sa akong newspaper o kung social media, but of course, to give service man to the community. Salamat sa Panay News family sa pag-uling naman sa amon ang pagpainsin sa Iloilo at sa magkakita, pag-pinsin doon tayo mga programa para sa probinsya sana sa pinapalitan nga bayan sa to the Panay News family and all our partners here today. Salamat at maayong aga sa inyong lahat. In behalf sa barangay officials, kag sa ang pumuruyo sa barangay, kami nagpasalamat gid sa tanan sa inyong serbisyo publiko. In behalf of Barangay Pagsangaan, Pavia, Iloilo, magpasalamat kami sa tanan nga bulig, especially sa medical, dental, nga gin-help nila para sa taga-barangay Pagsangaan. Nalipay man tayo ngayon, may haircut di. Muna na pagunting ko ganyan kay haircut tadi ko. Thankful gid ang barangay kay isa kami sa napilian kaga kita naman kung ano kakinanglanon namon ang inyo serbisyo kay halos ang pumuloyo ko subong lang sila na aguman ang amo ining sahe sang bulig ang medical mission kag kompleto mayara kita sercom tanan medical kag dental may mga bulong pharmacy man kita. Grateful for the success of this annual medical mission, Panay News and Danielle G. Fajardo Foundation Inc. extend its heartfelt thanks to all its partners and sponsors who never cease to support this activity.